Kek siapa nama tak kek? Ya? Istri masih hidup kek? Mati. Oh, berapa lama meninggal kek? Lebih 10 tahun. Memang asli Makassar kek atau asli mana kek? Ya? Mari. Oh, Parepare. Di kampung apa di Parepare kek? Dia lakukan jalan Abusali. Ya? Jalan Abusali. Jadi di Makassar ini berapa lama kek? 2 tahun, Mak.